Kamaan na yung nongkrong na. Mau kerja di ba? Ih, kemana ya barudak? Ih, kemana is Ceceng? Ih, kan gering si Ceceng. Disuruh nongkrong bayu. Di mana? Tuh. Aturan ini ban, gepik, jebeuran sih ayeuna lu. Ceng, cager dia di mana bae? Cager alhamdulillah. Oh. Oh. Ceng naon ieu? Dalam perguruan tenang. Neng teh nyaho. Engge nyaho teh si Fikri. Ayo nang di mana? Dari yang oga. Asal urutan lain. Daek dia Pik. Daek kan mah. Naon kitu dia nu cangkeul. Suku jeung gua ngering. Pik di dieu ge yo. Dia eta ieu. Pan dia keur kieu mangalunjak, Ceng. Oh iya. Dari yang jajan oga. Hayang. Geus meneng urutan. Ngus. Tah, kan barah di sewa. Tah, ayo. Pan hiji doang ge, Ceng. Sakit tuh di barat. Ih. Eh, Dar di saung bayu. yuk. Tapi gendong aing. Kayak kang barah jajan hiji. Ayo. Kayak aing make topi lan. Gagah dia make topi. Gagah. Sing lah gagah topi nak. Sendal dia Pik, bawa sendal si Ceceng. Cek aing dia digendong. Bang neng jajan dia. Kan itu kan meureun. Ih. Cek aing dia ulah digendong, ngalain ge dari mah. Dah. Saya gendong deh, sayang. Dia Ceng, mun aing teh dibere jajan mang kita lepak wae. Ada jurang ngiri. Si kain galendrek, udah kletik wari mangala lunjak. Kuy jana. Aing menang 2. Belaga dia Eh, eta sabodo. kena hasil kesang. Sabodo ieu ge menang aing. Ya. Belaga dia. Cek lah. Ganing dari Allah ribut we. Dek cara ngagendong aing dia. Ang. Mau teuing ke eta kawingan. Ayo ngas ayo. Ayo. Rik dia mau sendal Rik. Oh, geus. Malah bayangnya. Nyampe di be. Masa lain. Ya pusre jajan ayo. Cari kayak mana jajan. Bodoh ini demi itu. Tuh garik kurang buka ulan hijau.